So get yourself a Loot Crate. Seriously, you already missed out on this one. LootCrate.com. Epic wins every month. I poraz smo ljudi dobrodošli još na video na Pisite kanalu. Danas radimo pitanja i odgovore. Hvala svima koji su mi postavili pitanje. Ja mislim da pitanja ima oko 7-8, tako nešto. Ok, prvo pitanje ide od Adama. Kada ćeš prestati snimati? Prestati snimati neću nikad. Jedino što ne može sprijesti je zdravlje ili tako nešto, ali ovako prestati snimati neću nikad. Sljedeće pitanje nam dolazi od Scoop Squada, pita koji bi savjet dao drugim youtuberima koji žele početi snimati? Pa dao bi savjet da ne obraćaju pažnju na hit komentara na početku, ajmo to nazvati YouTube karijere, i tako da snimaju samo ono što oni hoće. Možda kad porastu malo da poslušaju malo publiku, ali ovako na početku ne, ovako na početku sami nešto napraviti, tako da još jedno pitanje na Scoop Squada je još ne reklamirat, naravno. New DJ Orker pita kako se zove muha bez uha. Idemo na sljedeće pitanje. Bihka je pita kakav sam ja youtuber, kada ćeš imati facecam. Ti si vrlo dobar youtuber. Facecam ću staviti, ja mislim, kad dođem do 1k suba, ali tak nešto, ne ranije. Bosnian streamer, evo mu brata, Bosnian streamer pita što te ponukla da počneš snimati za YouTube. Ponuklo me da počnem snimati za YouTube to da donesem drugačiji content. Kad sam gledao Baku prase, htio sam jednostavno početi snimati i dostići nekih 1k suba, 2k, čak i do 100k, tako nešto. Sljedeće pitanje nam dolazi od Mirze Bossa 16. Možeš li mi napraviti logo i banner? Dobri ti klipovi, hvala ti Mirza. Mogu ti napraviti logo i banner, samo napiši ovdje u komentaru videa gdje te mogu dobiti kad ti napravim logo i banner i kakav će ti bude logo i banner, to je što ćeš da ti piše na njemu. Sljedeće pitanje nam dolazi od Nikole Vunića. Koliko imaš godina? Imam 18 godina. Belminjo, fake Belminjo neki pita, odakle si? Iz Šibenika, dakle Šibenik je u Hrvatskoj, u Dalmaciji. Eto ljudi, to je to za pitanje odgovor. Ako sve dosta like, share, subscribe, a mi svi vidimo nekom od sljedećih videa. Pozdrav!